Assalamu alaikum saygılı dostlar. Vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Bizden olğanız için sizge teşekkürler. Ben de canı gönülden sizlere selamlayayım. Vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Sevgili dostlar, bugünkü Tek Arzum Vatan programımızın misafirini tanıştıracağım size. Sevgili ağamız, sevimli ustamız, serbest küreş ustası Muratov Ahtem Azimüş ağamız bugün stüdyamızda. Hoş geldiniz ağam. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsınız ağam? Yaxşısınız mı? Sevgili dostlar, Ahtem ağamızı biz çoktan tanıyımız ve özünü bütün bizim gençliğimizin, gençlerimizin, yeni nesilimizin böyle terbiyelenmesi, sportta ve bütün hayatında bize en güzel, verimli evlatlar olup yetişmesi için özünün büyük hissesini koşan bir insandır. Geliniz Ahtem ağamızın hakkında bir kısa levhayı seyreteyik, ondan devam ederiz. Tek Arzum Vatan programmasının nevbeteki musafiri Ukrayna'da nam kazangan idmançı, sport ustası Ahtem Muratov. Kahramanımız 1950 senesi Özbekistan'daki Begabat şehrinde doğdu. Yerli mektepte okudu. 11 yaşından sport ile meraklanmaya başladı. 16 yaşında ise Taşkent'teki spor internatına davet olundu ve profesyonel şekilde aynı serbest güreşle uğraşıp başladı. Sonra Özbekistan'daki Beden Terbiyesi İnstitutuna girdi. Sovet Birliği'nin sport ustası normasını becerdi. Ali okuv yurtunu bitirgen son Taşkent'te idmançı olup çalıştı. 1975 senesi evlendi ve Almatı'ya koçtu. Olimpik rezervler mektebinde idmançı vazifesini devam etti. Ana vatanına 1994 senesi koçup Akmezcit'te yerleşti. Birinci sport mektebinde ders berip başladı ve bugüne kadar Kırım Cumhuriyeti'ndeki serbest güreş boyunca en yaxşı idmançı olarak çalışmakta. Bugünde sport ustası iki oğlan için ana baba ve 6 torun için kart baba ola. Ahtem ağa, sizin temelleriniz, ana babanız Kırım'dan, nasıl köyünden, handa sürgün olup düştüler, onu hatırlanız. Men anam babam Şuma koydendiler. Qaysı rayonudur? Yaltınski rayon deyvel. Ular 49 senesi Begavat şehirge sürgün oldular. Anda yaşadılar. Anda men doğuldum. Begavat'ta. Anda okudum. Anam babam işlediler zavodda, Uzbekski metallurgический zavodda. Babam stalivar olup işledi. Anam krановщица Мартеновский цехке işledi. Andan da на заслуженный отдых gittiler işte. Bütün ömrünün anda çalıştı. Bütün ömürlerin anda de. No, babam erti vefat oldu. Ben 15 yaşında olganda babam vefat oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Anam bütün yaşlığım ona трудовой книжкасына bir tane запись vardı. Принято и уволено. Да? Ay. 45 yaşından pensiya gitti, горячий цех. И son koçtu Kırım taraftık. Ahtem ağa, siz balalık vaxtınızda bizge anlatınız. Ahtem ağam, gerçekten de bu balalık vaktimiz bize çok böyle meraklı da. Balalığınız nasıl geçti? Siz nasıl okudunuz? Balalığınız nasıl idi? Balalığınızda nasıl ediniz? Çünkü çok yavaş insansınız da ben onu bileyim. Ama balalıkta nasıl ediniz? Bir de kureşke nasıl geldiniz? Kimden gördünüz ya bir ne sebep oldu kureşe geldiğinizde? Bir hatırlayın oraları. Ну, я
в 1957 году пошел в школу, первый класс. Учился в школе имени Макаренко. Но учился я первые классы хорошо, ну а потом стал хулиганистом, мальчишкой. Как и все дети. Как и все дети. Öyle de bekleydim. Вот. Нас привлекала улица, друзья, и мы, значит, вели свободный образ жизни. Но в моей судьбе сложилась такая ситуация, что я где-то в 11 лет увлекся вольной борьбой. Ну, на вольную борьбу меня привел дядя. Он он старше меня на 3 года. Он младший брат моей матери. Дайна Зола. Да, и малая. Вот. Ну, он меня видел на улице и говорил, что ты такой смелый у нас, сильный. Давай Активный, да. Активный. Давай посмотрим, как ты себя поведешь в секции вольной борьбы. Evet. Ну и привел меня, я начал заниматься. Сначала детской группы у нас там не было, я со взрослыми тренировался. А потом появилась детская группа, юношеская группа. И я стал успешно тренироваться, успешно выступать на соревнованиях. И в 1966 году я поступил в интернат спортивный в городе Ташкенте. Пригласили меня туда как перспективного спортсмена. Такое централизованное учебное заведение было, да? Да, там несколько видов спорта было. Поэтому один из борцов был я. Там вольной борьбы еще не было, но меня туда привлекли с таким условием, что в 1967 году была спартакиада школьников. Должна быть спартакиада школьников в городе Ленинграде. И меня готовили к этой спартакиаде. Поэтому сказали, как что... представителя, да. Сказали, что если ты будешь в Ташкенте заниматься серьезно, то можешь попасть на спартакиаду. Но пошла работа спортивная, учеба там, не все было легко, но тем не менее, значит, я снова выиграл первенство Узбекистана и попал на спартакиаду в город Ленинград. Özbekistan birinciliginde Сборной команде Узбекистана. Maşallah. Ахтем ağam, bir şey sormak isteyeyim de nasıl bu balalığınız vaxtınızda, енді babanız 15 yaşınızda vefat etmiş doğru ama siz orada balalığınız vaxtınızda böyle mektepte okuyan vaxtınızda nasıl Kırım hakkında bir bilgileriniz olaydı mı? Kırım hakkında neler işteydiniz? Bir şeyler aytaydılar mı? Хорантаңызға бекім бір Но әдетлеріңіз мен бар. юфақ olғанда, бабам чоқ Қырым үшін лақырды етерді. Чоқ айтырды Қырым güzelligін. Her yıl anamмен олар Қырымға келділер. Öyle mi? Келіп кетейділер. Erkeklerle озық көйлеріне. Maşallah. Her yıl отпуск алғанда олар Қырымға бардылар. И біз чоқ яқшы шілер іштердік. Ватан, бабам әр уақыт айтарды, ватан. Onun үшін біз önce ifақ olғаннан білейік Evet. Қырым историясын, Қырым güzelligini. Güzelliğine. Evvel bu şeye geçmezden evvel onu diyeyim ki bir sportçu için, kureşçi için en mühim şey nedir? En böyle gerekli şey nedir? Başta osuz olmaz yani. Onu bir aytınız. Ну, чтобы быть спортсменом, нужно это дело любить. Ну, как her vakit gibi. Sevmek. Да, любить это дело. Вот. Ну, и, естественно, должны быть какие-то способности быть. Ну и самое главное – это трудолюбие. Если человек трудится, ставит перед собой цель, то он своим трудолюбием добивается того, что он хотел. Evet. Şimdi siz Özbekistan birincisi oldunuz, son dış ülkelere çıkmaya başladınız ama aileye ne vakit kurdunuz Хорантта? В 1975 году я познакомился со своей женой.
в городе Новороссийске. Я был в гостях у своей тети, и они с соседями там жили. Она приехала тоже к матери. Она училась и работала в городе Алмате, Казахстане. Там мы познакомились, стали встречаться, и я переехал, женился и переехал в Алмату. Алматa'ya geçtiniz. Aha. Казахстан. В Казахстане. В 1975 году я уже жил в Казахстане. И за это время, значит, я работал тоже там тренером, был старшим тренером города Алматы по юношам. Были хорошие воспитанники, успехи были, призеры, чемпионы Казахстана. Maşallah. Сын у меня там начал, Эдем, Edem. заниматься вольной борьбой. Тоже стал по юношам чемпионом Казахстана. Ну и потом, значит, мы в 1994 году переехали в Крым, потому что все родственники, все родные уже были в Крыму. И они ставили меня в такие условия, что я не должен там оставаться, но я из-за своей работы, у меня очень хорошие были спортсмены там, воспитанники, мне было жалко их оставлять. Но Родина, как говорится, победила. Да. Мне пришлось переезжать к родным. Так как еще родители были, жены родители были пожилыми, за nimi надо было смотреть. Nereye gelip düştünüz Kırım'ın? Birinci nereye geldiniz? Birinci men kelganim Shumakoyga keldim. Oh, O'zingizni vay maşallah. Ana baba ko'yilgan. Да, Ne güzel. Анда мен тиземнен эмжем отурдылар. Улар только башладылар evlerini kurmaya. Полуподвальный помещениеде yaşadık işte. Ay. Son men çağırdılar Simferopol'ge. Dediler bizge öyle ustamında gerek. Yani güreş ustası kerek. Ay Kureş maşallah. ustası. И onun için Балаларын dediler, öğretmeyen. onun için dediler mında koç hem bütün kureşin koterin. Ananıza nasip oldu mu gelmek Kırım'a? Anam koçtu Novorossiysk'e. Kardeşleriniz var da sizin de. Kardeşlerim var, evet. Ananız olar ne? Да. Anam ende vefat oldu. Allah rahmet eylesin. Yani Kırım'a gelinmedi. Kırım'a и он özü koyunu komduk. Ha öyle mi? Öz koyunda. Да. Ay Allah ona rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sevgili dostlar, şimdi burada görüyorsunuz da hayatımızı. Bir tarafta iş, bir tarafta sevgen, böyle zanaatın, ailen, son evlendin, ailesi. Ama ne yaptı? Her şey gene bakınız. Vatan herkesi çağırdı. Kim nerede olsa tekrar vatana toplanmaya başlayırlar. Çünkü vatan küçük çıktı dedi ya şimdi birazdan evvel. Ama bir şey de aytacağım. Ben bildiğim, yani de bilmeyeyim başka evlatlarınız vardı mı yok mu? Ama iki oğlunuzu da yaxşı tanıyım. İki altın gibi, gül gibi oğulları var. Eksi de sport ustası ve çok da yaxşı balalar. Çok da bilirsiniz mi ona şahşam. Şimdi biraz onu da aytarsınız. Sizge de okşaylar zaten tabiatları da. Böyle insanlıklı, merhametli, böyle çok yaxşı balalar. Öyle nasıl? Çok sevem onları. Selamlarımız milli olsun onlara da aileleriyle. Evet, evet, evet. Но у меня два сына. Они оба занимались вольной борьбой. Начинали еще в Казахстане. Здесь на Украине были сборной команде Украины, мастера спорта. То есть они по вашим стопам, да? Да. Эдем, старший сын, Şimdi nerede çalışıyor? был чемпионом, победителем Кубка Украины. Сейчас работает в Министерстве спорта в ЦСП старшим тренером. Bunda Kırım'da Kırım'da. Ay maşallah, maşallah. İşte dedim de çok böyle onlara muvaffakiyetler dileyik hepsine. Ahtamağa torunlarınız da vardır. Evet. Да, 6 tane torunum var. Maşallah, maşallah. En büyükleri 14 yaşındalar. Onlar da evvel kureşke katnardılar. Но şimdi
Keçtiler велоспортқа, бегенелер велоспортын. Як güzel. Енді 2 yıldan ziyade велоспортны оғырышылар. Но юфақ торынарымда башлатылар енді қатнама көрешке. Эмран деген торыным 9 yaşına o енді башлады оғырышма көрештіне. Бегени ол. Esas serbest mi olar? Юфақта торыным var, 1. классқа барды, Эмин. O da енді мына сентябрьден көрешке қатынайды. Bunlar hepsi serbest güreşe varacaklar. Serbest güreşine. Güreşin aslında en şeyi serbest güreştir ya. Ақтамаға, Her taraflı. aslında güzel sportçu olmak için nasıl tabiat çizgileri aittir? Какими он должен обладать качествами? Ну, мы, например, вот я, например, собираю детей, приглашаю детей, всех детей. Они приходят, и там уже остаются те, которые уже выдерживают эти нагрузки, которым нравится. Но в первую очередь мы воспитываем в детях это порядочность, честность, трудолюбие. Sevgili dostlar, benim bir teklifim var. Bu arada geliniz Muratov Ahtem Azimoviç, serbest güreş ustası hakkında bir levha seyrettik. Sonra devam edelim. Ахтем Муратов Ахмезжеттеки бірінші спорт мектебінің сербест күреш бойынша уйкен идманчысыдыр. Бұнен бері қараманымыз Қырымдаки қатын қызлар арасында күреш жима тақымының баш идманчысы олмақта. 2010 сенесі Украинадан нам қазанған идманчы. 2014 сенесі Қырым Жумхуриетіндеки спорт ве беден тербиесі бойынша нам қазанған Хадим унванларына наил олды. Оның талебелері сербест күреш бойынша халқара ве Жумхуриет чемпионатларының ғалиплерідір. Өзена адашлары арасында бұйық үрмет қазана. Прекрасно отзывчивый человек, который подскажет где-то по спорту, где-то с ним можно посоветоваться. Как от тренера и вообще можно сказать, что это заслуженный тренер. Заслуженных тренеров очень мало. У него много спортсменов, которые уже достигли, скажем так, высот в спорте. Это мастера спорта, кандидаты в мастера спорта по вольной борьбе. Спортсмены его слушаются, и, как говорится, нельзя им о нем сказать как что-то негативное. Он человек, который полностью отдан спорту, и всю свою энергию, все свои знания и умения он полностью передает своим воспитанникам. Ахтем Муратовның оғылары да спорт дүниясына кірді. Уйкен оғыл Эдем сербест күреште Украина кубогының яғни бірінші ерінің сайыбы олмақта. Küçük оғыл Арсен сербест күреште Украина чемпионатында екінші ерні қазанды. Спорт истидатлы идманчының өмір тарзыдыр. Оның талебелері ise Қырым татар халқының ғұрырыдыр. Ахтем аға, аслы сіздің duygularınız, bizim yaşlar, mına Kırım Tatar yaşlarımız sportnen oğraşmaya intilarlar mı? Avestikleri var mı? Ne derecede mesela? Ну, наши соотечественники, крымские татары, первое время не уделяли внимания детям. Их жизнь заставляла работать, искать работу, неустроенность. Evet. Но в данный момент и чуть раньше стали уже сами приводить детей наших к нам. И очень много людей стало заниматься вольной борьбой. Но мы берем детей с 1 класса. Вот. Наша спортивная школа номер 1, которая расположена в Симферополе, на Севастопольской 156, директор у нас Ягьяев
Сейдамет Аметович. База у нас хорошая, централизованная. Детей у нас много, но наши крымско-татарские дети в основном любят борьбу. Почему? Потому что это, видно, связано еще с древностью нашего народа. Наши воины, которые должны были быть крепкими, здоровыми. И поэтому в первую очередь у них борьба была в первую очередь. Вот, национальная борьба, куреш. Вот. Поэтому эти дети, видно, гены у них такие, что им нравится борьба и желают заниматься вольной борьбой. Ақтымаға, мына милли күреш дедіңіз де, сербест күрешчіге қолай ма оны етмек? Ну, вольная борьба, одна из таких видов борьбы, она разносторонняя, разновидная такая. Поэтому по национальной борьбе куреш наши вольники хорошо выступают. Ай, маша. Их приемы подходят именно для куреша только в захват. В захвате проводят приемы ногами, руками. Поэтому мы более себя чувствуем в куреше уверенно. Ай, sağ olunuz. Bunu айтmak çok güzel dediniz. Şimdi bir şey soracağım. Şimdi ola ki balalar kureşke keleler. Ben boşuna demeyeyim ya, eğer benim elimde olsa herkese, yiğitlere mecburi yapardım. Ya kureşi ya da işte dövüş sportunu, jinaborstvaları da. Kelip de birkaç yıl kureşeler, şampiyon olmaylar, birileri ama özü için kureşeler, özüme hayatta gerek olur deyip. Siz bularını zarar etti deyip sayasınız mı? Zararlı sayasınız mı? Дети, которые приходят на борьбу и занимаются борьбой, они ничего в жизни не теряют, а наоборот приобретают здоровье. Не все могут стать чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр, но они могут стать здоровыми людьми. И общая физическая подготовка улучшает их здоровье. И это в жизни всегда пригодится. Evet, hayatta erkek için kureş çok mühimdir. Evet, torunlarınızı, evlatlarınızı, adresinde aytdı, başka kureş yerler, yaşayan yerlerinizde ille veriniz, kureşlere, sporta veriniz. Sağlam yaşlarımız Elbette ki. Aqtım ağam, benim soracak iki şeyim var da, birisi ya bilem yakında siz Kafkas taraflardaydınız, yarışlarda, sarivnavanyalarda. Ama evveli bunu sormak isteyeyim de, çok meraklı çünkü çok çalıştınız bu işte ve özünüzü, bu neslimizi sağlam yetiştirmeye adadınız yani. Özbekistan'da, Kazakistan'da, işte Kırım'a geldikten sonra, Ukrayna vakti, Rusya vakti fark etmez. Yani Kırım'a geldikten sonra, bugüne kadar yüzlerine midir sizin talebeleriniz, yetiştirdikleriniz ya da yüzleri geçti mi? Ну, за всю эту свою спортивную жизнь я подготовил много хороших ребят, хороших спортсменов. Были у меня мастера спорта, много мастеров спорта. И были призеры Европы среди юношей, призеры мира среди юношей. И я главный тренер по женской борьбе. У меня, значит, были воспитанницы женской борьбы. Это чемпионка Украины была девочка, наша крымская татарка, Зарема Куртасманова. Потом она была призеркой, 3-е место занимала на первенство России среди юниоров. Также девочка у нас была одна чемпионка Европы и призерка, третья на мире. Это Гурская Вероника. Машалла. Ақтым аға, ondan bakmayıp men bellesem yüzlerden değil de binlerden talebeleriniz vardır bütün dünyada endi çalışkan yerlerinizde. Öyle mi? Çok kuruşkenler var idi. Endi o taraflarını men bilmeyeyim, ular ne yapaylar. No, men
Bileyim, что çok ballar telefon açaylar Kazakhstan'dan, Özbekistan'dan. Maşallah, talebeleriniz endi büyük olgan. Ular çağırırlar. Almatıga vardım. Nemede evvelce Astana'da çempionat mira oldu. Men vardım o çempionat mira, oğlumla vardım. Anda gördük kureşin. Ondan son ballar meni çağırdılar özlerini. Almatıga ularla varıp görüştüm. Bir hafta ularla anda oldum. Aktem ağam, şimdi programımız da yavaş yavaş sonuna gele de. Bizim halkımızga, yaş nesillerimizge nasıl tavsiyeler aytabilirsiniz? Aytınız, buyurunuz. Buyurunuz. Но я что хочу посоветовать нашему народу, нашим соотечественникам. Надо, чтобы ваши дети были здоровы. И они должны заниматься спортом. Но я как тренер приглашаю наших детей заниматься вольной борьбой. Почему? Потому что вольная борьба одна из таких видов спорта, которая всесторонне развивает. Личность в целом. Да, и воспитывает и как человека, и как спортсмена. Желаю вам, чтобы вы приводили своих детей в секцию вольной борьбы. Aktem ağam, çok güzel tavsiyeler ettiniz ve çok güzel oldu ve hayatımızı öğrendik. İnşallah size bakıp, sizin evlatlarınıza, hayatınıza bakıp çok gençlerimiz örnek alır sizleri kendine ve vaktini boş geçirmeyip faydalı işler ve spor kureşinden geçirirler inşallah. Sevgili dostlar, sağ tende sağlam akıl diyen bir söz de var. Gerçekten de sağlam olayıq her zaman. Evlatlarımızı hayırlı evlatlar, hayırlı nesil olarak yetiştireyik. Bizlerle beraber olduğunuz için çoktan çok teşekkürler. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız. Sağlıkla kalınız. Sağ olun.